Što se tiče pitanja 1 ili 2, mogu samo reći da trenutno sam u Australiji, mogu reći da sam jako srećna. Moj privatni odnos, da li se udajem, da li sam se udala, da li sam trudna ili sve još moguće što se spekuliše, to je moja lično privatna stvar, bit ćete obaviješteni kad budem ja smatrala da budem trebala, jer sam jedno skontala od kako sam kročila ovim javnim svijetom, što manje priča, što manje ljudi znaju, duže ti traje sreća. Rekla sam da je matora napravila Anitu žrtvom i favoritom zajedno sa Đedovićem iz jednog razloga. Kad se sve to izdešavalo, znači, ugrizli su ko pitbullovi i nisu puštali. I bukvalno sve se okomilo tu Anitu, cijela kuća protiv nje, krađa, vešeraj, tu se okupljala skupština cijela protiv Anite. I tu je Anita dobila na podršci sa punim pravom. I po mom mišljenju nije to trebalo tako. Svako je trebalo da se okrene svojim putem i da nastavi bez potenciranja bilo čega. Amatora je tu jako pretjerala, mada ja nju kapiram da joj je teško, ali u realitiju si i znaš kako se pravi favorit. Da li podržavam odluku od matore? Pa znaš kako? Ne podržavam nikoga i ne podržavam ništa, nikakve odluke, jer nikakve odluke donešene nisu, nego je samo prihvaćena situacija. Podržavam Anitu i Anđela, zato što je karma i znam da će doći moment kad će Anđelo ostaviti Anitu i onda će se Anita opet boriti za matoru. Tu dolazimo na test za matoru. Da vidimo koliko će biti matora pametna i hoće li oprostiti ili ne. Nadam se da neće. Ša pakao, Miona još veći. Ša je lud pa je lud u odnosima, to je nama svima jasno. Ali Miona niti je za njega, niti ga voli, niti ima emociju. Za nju je Ša oskočna daska za reality, za priču i za muzičku karijeru. Kakav god da je Ša lud, nenormalan, kako god, ja? Znači svako ima pravo da ga gleda na svoj način, ali ne možemo jedno sporiti da je fenomenalan muzičar i tekstopisac i jednostavno je ona tu nanjušla svoju, kako da vam kažem, priliku. Iskoristila je jako mudro. A on što je ispadao budala, to nikom ništa. Mislim, krajnje je vreme da se strpa na liječenje ili ne znam ni ja na šta, 43 godine. Već po koji put padaš na klinke, druže, dokle? Ne smetaju priče koje kruže vezano za Vuka Moba, jer znam šta je istina i šta nije. Vuk i njegova porodica će uvijek ostati jedan dio moje porodice, jer su se našli za mene kad je meni teško bilo, prihvatili me, boravila, jednostavno znaju sve o meni, bukvalno to su jednostavno ljudi. Prvi Vuk, kad ja imam ljubavne probleme, tražim savjet od njega, mislim, vjerovali ili ne, ili ispričam u neku situaciju šta da uradim, ne znam ti njata. To što drugi zlopotrebljavaju, nek zlopotrebljavaju, jako me ne zanima, znači nikako me ne interesuje. Tako će i ostati. Da li je Vukova veza sa Tijanom M bila lažna? Definitivno ne, jer znam da se Vuk ne bavi tim stvarima, lažnim vezama, nešto za medije, da bi on nešto potencirao, sigurno ne. I pritom, poslije Olje nikad nijednu vezu nije ozvaničio, niti je bilo kad pričao s kim je bio, šta je radio, ne znam ti ni ja šta. Definitivno se bio zaljubio, šta je se tu desilo, stvarno ne znam. Žao mi je, koji god izbor on ima, ja ću ga uvijek poštovati i podržati, kao što je i on moj, i tako da sve najbolje mu želim. Ali ja ne želim da budem okidač, da nosim teret na svojim leđima, znači sve ove klipove što se ona jaše s Jaškom, sve to prođe, sutra ako budu elita 8, 9, sve će se to zaboraviti. I to niko o tome neće pričati. Ali neke stvari kad se iznesu, koji su dokazane, to ostaje. I to njeno dijete od 3 godine koje nije krivo ni dužno, opet kažem, sutra će htjeti se uda, ali ne znam ti šta, imat će, znači, težak pristup, težak život, zato što će nositi breme od majke. Ja ne želim da budem ta, kapirajte to. Znači, ne mora se ići u krajnosti do krajnosti, da se iznosi po svaku cijenu neke stvari. Ja ne želim to biti. Ako neko drugi iznese, nek iznese, ja ne želim. Ne, bolesno je što uopšte njihov rad se vodi preko djeteta. To je najbolesnija stvar u svemu ovome. Tako je. O tome ja pričam cijelo vrijeme, evo ja kažem nisi bila ti upućena, Juli zna. Ja kad sam došla do tih nekih stvari, ja imam neke stvari dokazane što su poplačene s njihove strane da ne izađu. Ali mislim, Juli zna, to je da vjetar puši iz Dubrovnika. Znači, jednostavno, neću druže, neću, napada mi na pamet. Gledaj, bila je neki dan tema i san i sve to, i ja sam prva rekla, ne želim da komentarišem te stvari, jer za mene je djeca imaju krov nad glavom i hvala Bogu na tome. Znači, ne bi da komentarišem. Znaš šta, za sve postoji. Ja isto kažem tu kofer aferu.
I to mene zanima, druže. To je ona uradila prije realitija. Da li se ona imala, snalazila se na taj način, da li bio ispravan, neispravan. Sve ove tamo što je osuđuju, one je tamo, u zadruzi, na primjer, svaka od njih bi pristala da prenese taj kofer za neku određenu sumu novca, da se razumijemo. Svaka od njih što nju osuđuje. Da su bile u toj mogućnosti. Nijedna ne bi rekla neću za 100.000 eura da prevuče kofer. Da se razumije. Ali ima tu, Ermina, našla je onaj problem. Anjeli i ovo sve, ja mislim da ne bi bila tu ta velika neka, kako da kažem, priča ove svega toga, da ona ne priča tu priču kako su oni bogatuni, kako oni imaju stanove, kako oni imaju ovo, kako ovo. Znaš, ne bi tu ta polemka se vodila, jer evo, za 7 godina, zna Đuli, koliko smo admini, nikad nismo vodili tu bitku ko živi u stanu, ko živi kod mame, kod nane, kod dede, nije to fazom tog bilo naše komentarsanja. Nismo hejtali ni podržavali ljude na osnovu toga, razumiješ li? Ali kada ti dođeš i staneš pred televizora, izvini, mi smo gospode, mi imamo kuće, mi imamo stanove, njeno auto je skuplje nego nečiji stan, bla, bla, bla i te stvari, onda kad ti dobiješ, mislim, budimo realni, ono što smo mi vidjeli, što Jasmin izbacio, ono je smetlište, ono nije, apsolutno, što se tiče mene i mog razmišljanja i mog pogleda na svijet, nije pogodno mjesto za odgajanje djeteta ni sekunde. Mislim, ono je za mene bukvalno za astmu, za svašta nešto, razumiješ, znači za apsolutno nenormalan život, da se ne lažemo ništa. Ali opet, ne želim da ulazim u to sada da li ovaj živi u šupi, u iznajmljenom stanu, u kupovnom stanu, to me ne zanima, apsolutno. I to nije naše što se mi vodimo, što ću ja tebe hejta, što ti živiš, izvini, molim te, u 50 kvadrata, a ne živiš u 100 kvadrata. Ali što te hejta kad kažeš da imaš vilu, a vamo se prikaže šupa, razumiješ? Što lažeš, koga to? Evo da ti ja nešto kažem, ženi, svako ko ima, evo da ima dvije normalne moždane vijuge, sad ću te objasniti. Niko ko ima love, ko ima toliki plac, to može da izdaje apartmane, to neće ući u zadrugu. Pa to je logično. Znači, tu počinjemo. Niko neće ući tamo dobrovoljno da se bruka, da zaradiš pare. Znači, ona kad nisam rekla za njene kopere, za njenu prošlost, jel se ona jebavala, nije da ona šmrkala ili nije. Ja isključivo komentarišem ono od momenta njenog ulaska, znači njene izjave. Ne možeš ti da se kačiš, ona se nakašla na Staniju, druže, ko krpe. Njoj je za sve Stanija kriva. Oborno uradilo ovo, Stanija i njeni patroni Stanija. Ona je opterećena Stanju. Ona je Stanija je dobro izgleda, zgodna, zategnuta, ima love, ima dobro auto, ima stan, jede, zamisli. Jede morske plodove. Kako je se mogao sud, kako može ribi u oči pogledati? Tako, mi smo vidjeli od starta što se tiče Anjeli je sve bitno što je materijalno. Sjetimo se i klipa gdje je vidjela djevojčicu svoju, druže, kad ne vidjela toliko svoje dijete, ja bi umrla kad bi je vidjela nekoliko mjeseci. Ta žena, ja mislim, da se prije usrala nego što je zaplakala, koliko se trudila da zaplače. Bolesno. Jeste primijetila da svaki put kada ona ima svađu sa Janjušom, ona se vadi na čerkicu? Pa cijelo vrijeme je tu djeca, pa to je ono što ja i govorim cijelo vrijeme, da se sve njihove bitke i u medijima i u realitiju i okolo porodične, sve ide preko djeteta i to je nešto najbolesnije u svemu tome, što ide sve preko djeteta. Izjave od Asminovog oca, koja je brutalna, koja je morbidna, koja je užasna. Znači, jedno dijete je zaista bolesno da se kaže. Ovamo sita ko je koliko dao para za dijete. Ovamo dokazuje koliko je dao para. Ovamo spominje neke eure, hiljade, nešto. Pa ne može niko da kaže... Da, Rolexe, Balenciaga, to se sve vodi na materijalnost. To ono što sam ja rekla. Ali svi oni, Ermina, svi oni. Pa upravo to i jest problem. Svi, Ermina, ne držim stranu, nego govorim svi, ko što Jenny priča. Ali pačka Julijana, Stanija je imala svoju materijalnost i prije Jasmina pri svega. Ma pusti me Stanije. Stanja ovdje najmanje čini od Stanja, nije niti učesnik realitija, niti je bitan faktor u ovome. Znaš šta je Stanja? Ne, znaš šta je Stanja jedino? Ulaznica u reality, kako ja vidim. Stanja je jedino to. Stanina, ja sam tu i neki dan govorila na live-u, Stanina jedina greška je to što je ulazila u reality i išla je davala intervjue da odbrani Jasmina, odnosno radila je ono što Jasmin trebao da uradi. Jasmin je trebao da ide na taj intervju, da pere sebe, da pere svoj odnos prema svom djetetu, općenito odnos Anjeli. On je trebao da uđe u reality, da na onu klupicu sjedne s Anjeli, da s njom razgovara, a ne Stanja. To je jedina njena greška. Sve ostalo, znači što se tiče ovoga, dobila je bukvalno nepotreban hejt od mnogih ljudi,
a realno, šta je ona kriva? Pa evo, da sada, evo, hajde ti, ja sam udata, pa i ne mogu da zamislim su to, ali eto, možeš ti. Nađeš sad novog momka. Taj momak ima dijete, ima vanbračnu ili bračnu zajednicu koja je završena, nebitno, pa normalno, koji svaka žena što bi normalna rekla, ako dijete pripadne njemu, logično da ću ja da budem tu za njega. Pa mislim, ali to je logično, to je nešto sasvim normalno. I ne znam šta je tu problem bio toliki kad je Stanja izjavila, ako on odluči da uzme dijete sebi, ja ću biti tu za njega. Normalno, hvala Bogu. Hvala Bogu. Ali upravo hoću da ti kažem, to je nešto sasvim normalno. Jedino što ona nije trebala uraditi, a uradila je, to njeno ulazak u reality sa tim prstenom, hvaljeći se ovo ono, ko je kad, ko je gdje. Znaš, ispušila je tu bez veze. Ne, ona nije trebala, ja smatram da ona sa njenim ulaskom na klupi se samo ponizila. Pa tu ona kao Stanja Dobrinić uopće nije trebala se spušta na taj nivo. Oplela, jao, ovaj video sad kad vidite stvarno nema ništa na jeziku, ona kad oplete sve ima da se razvali, bila je ono doktorski nekako hirurški je sve povukla, pogledajte šta je sve rekla, ovo je haos. Što se tiče zadruge, tačnije elite, mogla bih da izdvojim definitivno Bojanu. Bojana mi je jako zanimljiva, jako interesantna, čak je moj lični favorit zato što je autentična. Smatram da je Bojana jedina koja ima hrabrost da kaže svima o brk što misli i kako jeste i da jednostavno nikome se ne odvarava radi nečega. Tako da je meni Bojana top. Isto jako zanimljivi su mi Darijan i Miljana, znači Miljana mi je u novoj vezi, Darijan još veća budaletina, a njegova majka još veća, koja podržava taj odnos, koja podržava da ima dobrovoljno snahu kao Miljanu Kulić, gdje može svakom trenutku da je prenesi da nekom otvori glavu. Tako da su mi pakosni i užasni i ono, fuj. I dobro je, ne znam koji to iz komentari su bio na žiriju, Darijan je Zola 2.0. Čak ja mislim da će biti ovaj gori od Zole. Tako da, katastrofalno. Znači, ne vjerujem da će Miljana još dugo izdržati. Mislim da će biti opet diskvalifikovana. Tako da, živi bili pa vidjeli. Šta će biti napolju kad izađe, kad počnu raditi ili ako ona bude htjela jednostavno se provodi, znači šače, umrijeti od ljubomore i neće dozvoliti ništa, znači svakako nema od toga ništa. A još mi je zanimljivo da je ljubomoran na njenog bivšeg momka sa kojim ona već nije, a pritom on njega ni ne zna. Znači, ono, wow, ne znam stvarno koje je to ludilo. Šta da kažem za Šajmionu? Znači, utorkom ne zovemo više utorkom žurka, za mene je utorkom šao show, pošto svaki put pravi neki haos radi gluposti kao jučer, eto, kao što smo mogli vidjeti. Mislim, ja smatram da Mijana njega ne voli, da nema nikakve emocije prema njemu i da je to jednostavno veza radi koristi, radi njene karijere i svega toga. Znači, to sam od dana jedan rekla, to mislim i dan danas. Za mene je Šato još gori, pošto ne mogu da krivim Mijanu za njen pokušaj za nešto, ako ga on dozvoli i ostvari. Tako da je meni znači ne mogu da kapiram čovjeka od 43 godine se tako ponaša. Mogli smo sinoć da vidimo da djevojka ima 20 i kusur godina, želi da igra, da se veseli uz muziku. I on joj pravi problem zašto on želi da provede s njom tu žurku sami. On ne želi da igra, ona želi da igra. Znači, zamislite kad je tamo u zatvorenom prostoru, gdje su sve jedni te isti ljudi već to problem, šta će biti napolju. Ali ja ne želim da budem okidač, da nosim teret na svojim leđima, da Ines, znači, sve ove klipove što se ona jaše s Jaškom, sve to prođe, sutra ako budu elita 8, 9, sve će se to zaboraviti. I to niko o tome neće pričati. Ali neke stvari kad se iznesu, koje su dokazane, to ostaje. I to njeno dijete od 3 godine koje nije krivo ni dužno, opet kažem, sutra će htjeti da se uda, ali ne znam ti šta, imat će, znači, težak pristup, težak život, zato što će nositi breme od majke. Ja ne želim da budem ta, kapirajte to. Znači, ne mora se ići u krajnosti do krajnosti, da se iznosi po svaku cijenu neke stvari. Ja ne želim to biti. Ako neko drugi iznese, nek iznese, ja ne želim. O tome ja pričam cijelo vrijeme, evo ja kažem, nisi bila ti upućena, Juli zna. Ja kad sam došla do tih nekih stvari, ja imam neke stvari dokazane što su poplačene s njihove strane da ne izađu. Ali, mislim, Juli zna, to je, da vjetar puši iz Dubrovnika.
Znači, jednostavno, neću, druže, neću, napada mi na pamet. Ja isto kažem tu kofer aferu. I to mene zanima, druže. To je ona uradila prije realitije. Da li se ona imala, snalazila se na taj način, da li bio ispravan, neispravan. Sve ove tamo što je osuduju, one je tamo, u zadruzi, na primjer, svaka od njih bi pristala da prenese taj kofer za neku određenu sumu novca, da se razumijemo. Svaka od njih što nju osuđuje. Da su bile u toj mogućnosti. Nijena ne bi rekla neću za 100.000 eura da prevuče kofer. Evo da ima dvije normalne moždane vijuge, sad ću te objasniti. Niko ko ima love, ko ima toliki plac, to može da izdaje apartmane, to neće ući u zadrugu. Niko neće ući tamo dobrovoljno da se bruka, da zaradiš pare. Znači ona za njenu prošlost, jel se ona jebavala, nije da ona šmrkala ili nije. Ja isključivo komentarišem ono od momenta njenog ulaska, znači njene izjave. Ne možeš ti da se kačiš, ona se nakašla na Staniju, druže, ko krpelj. Njoj za sve Stanija kriva. Obarilo uradilo Stanija. Stanija i njeni patroni Stanija. Ona je opterećena Staniju. Stanija je dobro izgleda, zgodna, zategnuta, ima love, ima dobro auto, ima stan, jede, zamisli, jede morske plodove. Kako je se mogla osuditi? Alexe, Balenciaga, to se sve vodi na materijalnost. To je ono što sam ja imala svoju materijalnost i prijasmina pri sve. Ja smatram da ona sa njenim ulaskom na klub se samo ponizila. A što se tiče pitanja 1 ili 2, mogu samo reći da trenutno sam u Australiji, mogu reći da sam jako srećna. Moj privatni odnos, da li se udajem, da li sam se udala, da li sam trudna ili sve što moguće što se spekuliše, to je moja lično privatna stvar, bit ćete obavješteni kad budem ja smatrala da budem trebala, jer sam jedno skontala od kako sam kročila ovim javnim svijetom, što manje priča, što manje ljudi znaju, duže ti traje sreća. Rekla sam da je matora napravila Anitu žrtvom i favoritom zajedno sa Đedovićem iz jednog razloga. Kad se sve to izdešavalo, znači, ugrizli su ko pitbullovi i nisu puštali. I bukvalno sve se okomilo, tu je Anitu, cijela kuća protiv nje, krađa, vešeraj, tu se okupljala skupština cijela protiv Anite. I tu je Anita dobila na podršci sa punim pravom. I po mom mišljenju nije to trebalo tako. Svako je trebalo da se okrene svojim putem i da nastavi bez potenciranja bilo čega. Amatora je tu jako pretjerala, mada ja nju kapiram da joj je teško, ali u realitiju si i znaš kako se pravi favorit. Da li podržavam odluku od matore? Pa znaš kako? Ne podržavam nikoga i ne podržavam ništa, nikakve odluke, jer nikakve odluke donešene nisu, nego je samo prihvaćena situacija. Podržavam Anitu i Anđela, zato što je karma i znam da će doći moment kad će Anđelo ostaviti Anitu i onda će se Anita opet boriti za maturu. Tu dolazimo na test za maturu. Da vidimo koliko će biti matura pametna i hoće li oprostiti ili ne. Nadam se da neće. Ša pakao, Miona još veći. Ša je lud pa je lud u odnosima, to je nama svima jasno. Ali Miona niti je za njega, niti ga voli, niti ima emociju. Za nju je Ša oskočna daska za reality, za priču i za muzičku karijeru. Kakav god da je Ša lud, nenormalan, kako god, ja? Znači svako ima pravo da ga gleda na svoj način, ali ne možemo jedno sporiti da je fenomenalan muzičar i tekstopisac i jednostavno je ona tu nanjušla svoju, kako to vam kažem, priliku. Iskoristila je jako mudro, a on što ispada budala, to nikom ništa. Mislim, krajnje je vreme da se strpa na liječenje ili ne znam ni ja na šta. 43 godine, već po koji put padaš na klinke, druže, dokle? Ne smetaju priče koje kruže vezano za Vuka Moba, jer znam šta je istina i šta nije. Vuk i njegova porodica će uvijek ostati jedan dio moje porodice, jer su se našli za mene kad je meni teško bilo, prihvatili me, boravila, jednostavno znaju sve o meni, bukvalno to su jednostavno ljudi. Prvi Vuk, kad ja imam ljubavne probleme, tražim savjet od njega, mislim, vjerovali ili ne, ili ispričam u neku situaciju šta da uradim, ne znam ti njata. To što drugi zlopotrebljavaju, nek zlopotrebljavaju, jako me ne zanima, znači, nikako me ne interesuje. Tako će i ostati. Da li je Vukova veza sa Tijanom M bila lažna? Definitivno ne, jer znam da se Vuk ne bavi tim stvarima, lažnim vezama, nešto za medije, da bi on nešto potencirao, sigurno ne. I pritom, poslije Olje nikad nijednu vezu nije ozvaničio, niti je bilo kad pričao s kim je bio, šta je radio, ne znam ti ni ja šta. Definitivno se bio zaljubio, šta je se tu desilo, stvarno ne znam. Žao mi je, koji god izbor
on ima, ja ću ga uvijek poštovati i podržati, kao što i on moj, i tako da sve najbolje mu želim.